abantu bazayirwana kugeza igihe zizakemukira. Impamvu ya mbere itera izi ntambara ni ubutegetsi bubi bwahozeho kuva ku gihe cya Mobutu. Izi mpamvu ndi buvuge abo turi kumwe mu kiganiro nibasanga zarakemutse, iyi ntambara nta mpamvu zayo zaba ziriho, nta n'agaciro yaba ifite. Ariko niba zikiriho nabo ubwabo bazahaguruka bayirwane. Impamvu ya mbere ni ubutegetsi bubi burangwa no kutagira ubutabera bukwiye. Harimo guheza bamwe mu baturage, guheza bamwe mu gihugu, discrimination, harimo ivangura. Mu gihe ritaravaho abantu bazaharanira ko babana mu mahoro. Harimo kwica abaturage, ubutegetsi bwica abaturage babo. Urugero, abaturage bafite umurenge ni ubutegetsi bubica. Iyo ingabo z'igihugu zifatanyije ngo na za mayimayi sinzi n'iki kujya kwica abanyamurenge, uragira ngo abanyamurenge bazagende bamere nk'intama bategereze ariko ibyo twarabivuze leta yarabihakanye. Ibyo leta yarabihakanye inshuro nyinshi cyane tubibaza. None okay, nibahakana ibyo byo kwica abaturage babo, barahakana na ruswa se ko ntayo, barahakana igitugu se ko ntacyo. Ntibakunda igihugu, nta patriotisme, kuko ntabwo baba bakunda igihugu ngo ujyanishe abaturage. Potentialite dufite mu gihugu cyacu byari ukuba dufite abaturage batandukanye. Iyo izo mbaraga iyo ziza kuba ziri hamwe zifite ubutegetsi buziyoborera hamwe, uyu munsi twakabaye turi igihugu gikomeye cyane ku isi. Impamvu ya kabiri, reka mvuge ku mpamvu y'ubuhunzi. Dufite abantu b'impunzi mu gihugu indani, tukagira n'impunzi zahungiye mu karere n'ahandi ku isi hose zanyanyagiye, zigenda zihunga ubwo butegetsi bubi, zihunga kwicwa, zihunga inzara, dufite abarefugee batandukanye, abantu bahunga mu buryo butandukanye, abahunga umutekano, abahunga inzara, abahunga ibintu bitandukanye. Kuba hakiri impunzi, uburenganzira bwa muntu ni droit fondamental. Umuntu wese azaharanira gutaha iwabo. Uraza kumbariza abashinga amateka turi kumwe cyangwa aba basaza bandi turi kumwe mu kiganiro, bahagarariye ndetse ahubwo mu gihugu ko abaturage babatoye bose bari mu nkambi. Nk'umushinga naye Berete ndamwubaha cyane, bene wabo bari 40% y'abamutoye bose bari mu nkambi mu bihugu duturanye. Impamvu ya gatatu ni impamvu ya basekibi, inkoramaraso zishe bene wabo mu Rwanda, bica abatutsi. Interahamwe zihungira iwacu, zizana ya ngengabitekerezo yazo muri Kongo, zica abanyekongo, zikava muri Kongo zikajya gutera iwabo. Ikibazo cy'interahamwe ntigeze gikemuka, zirahari uyu munsi. Aho no kugikemura, none leta iri kuzifata igafatanya nazo kuza kuturwanya. Mu gihe zikiriho intambara izabaho, abantu bazavuga bati reka da, ntabwo twabana na sekibi. Urimo uravuga yuko izo nterahamwe zirimo zirafatanya na leta ya Kongo kuza kubarwanya. Hari igihamya ufite? Ibihamya birahari byinshi. Ibihe? Ejo bundi mwabonye abo twafashe ku rugamba, tubabajije, barabisobanuye neza uburyo bakorana nazo. Ubwa mbere, reka nguhe, ndabizi mukunda gusoma cyane, uze gusoma raporo yanditswe, ndabizi amashyirahamwe murayemera namwe, yanditswe na Ligue ya Droit de l'Homme na Development, yavuze kuri icyo kibazo cy'interahamwe. Ivuga uburyo leta ya Kongo ifatanya n'imitwe irimo n'interahamwe. Iyo ni na raporo ya kera, ni igihembo ya kera. Ariko se ubu muri intambara y'ubu murimo murarwana, hari abantu b'interahamwe mwaba mwarafashe ku rugamba? Abo twafashe ni abanyekongo ariko bari kumwe n'interahamwe. Reka noneho nanjye nkumvishe ibyo General de Brigade Sylvain Ekenge yavuze, avuga ko mwari mumaze kugaba igitero ku gisirikare cya Kongo, aho hari ku itariki 29 z'ukwezi gushize kwa gatatu. Reka mukumvishe hanyuma umbwire icyo bivugaho. Dans la nuit du 27 au 28 mars 2022, le M23, soutenu par les forces de défense du Rwanda, mwijoro ryo kuwa 27 rishira irya 28 z'ukwezi kwa gatatu mu 2022, umuhari M23 ufashijwe n'abasirikare b'u Rwanda RDF barinjiye bagira n'ibitero ku birindiro by'abasirikare ba FARDC bya Canzu na Runyoni mu karere ka Rucuru. Muri ibyo bitero abasirikare ba Kongo barafashe abasirikare babiri b'u Rwanda. Abo nabo ni Ajuda Habyarimana Jean Pierre, afise numero AP 27,779,
hamwe n'umusirikare muto waje neza mu windi John batazira waje. Abo basirikare ko ari babiri bari ngaho, reka ndababereke. Uyu ni Ajuda Habyarimana, hanyuma urya nawe ni umusirikare muto yitwa waje neza mu windi John. Nabo babiri bafatiwe ku rugamba mu karere ka Rucuru. Bose nabo muri batayo ya 65 yo muri brigade y'amajana 42 igwanira ku butaka yo mu Rwanda. Abo bantu ko ari babiri baravuga neza ibisata barimwo n'amazina ya komanda ba batayo na brigade. Batayo ya 65 irongwe na Lieutenant Colonel Rurindo Joseph, hanyuma brigade y'amajana 42 ikaba irongowe na General Nkubito Eugene, bafise ibirindiro Ingarama mu ikambi ya gisirikare ya Kibungo mu Rwanda. Dufatiye ku nkuru abo bantu babiri batanze zizewe neza, igisirikare ca Kongo kiribaza ingene hoshirwa ingufu hamwe kugira habe ibikorwa bihuriyemwo impande zose, n'uwo mukorana atubahiriza yaba amasezerano bafitaniye na RDC canke ivyo aba yiyemeje mu mibonano itandukanye hagati y'abategetsi bo ku nzego zitandukanye. Uyu General de Brigade Sylvain Ekenge ni umuvugizi w'umuyobozi w'intara ya Kivu aho ngaho y'amajyaruguru. Murabarega yuko bakorana n'intera hamwe, nabo barabarega yuko mukorana na leta y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda. Nibyo ibyo ni ibihimba irasekeje. Twebwe twafasha abasirikare ba Kongo, turababaha, turabacyura, twarabatanze. Kuki batafasha abo banyarwanda bakabatwara iwabo? Ariko amafoto yaragaragaye, iriya yari video igaragara ababerekana. None babafashe ku rugamba. Abo bantu berekanye barazi, n'abaturage ba Kongo barazi. Harimo umwogoshi w'ikiwanje, n'abaturage bari bibereye mu kazi kabo ka buri munsi, bafashwe n'izo ngabo kubera menya batazi gutandukanya amasaka n'ibigori. N'abaturage ba Kongo bafashwe. Urumva rero yuko muraregana, namwe ibyo muvuga ku ntera hamwe nabo barabihakana, namwe ibyo barimo baravuga namwe mukabihakana. Yaba mwebwe yaba ari bo, umuntu araza kuza kwemera nde? Imyitozo dufite twebwe, ubu nararibonye dufite ubu, uko twahoze nuko tumeze ubu. Ntawe dukeneye ko adufasha, ntawe ujya wikorera umutwaro wundi iyo bije ku buzima bw'igihugu. Nitwe tubabaye. Reka bari gutegura gutera, reka batereje, tuzabakubita n'ubundi. Noneho bazavuga ngo barashwe na Russia, ntago barashwe n'u Rwanda. N'amatakira ngoyi, iyo batsinzwe ntago babura impamvu. Emmanuel Muhozi, ngira ngo urumva ibyo Colonel John arimo aravuga, ibi ngibi arimo aravuga, wowe urabivugaho iki? Ndamwumvise bwana Colonel John ibyo avuze, aho ngaho ari kurwanira abo baturage bari kwica, abagore bari kuvuga ku ngufu, n'abari kwiruka hirya no hino kubera ubwo bwicanyi bwa Colonel John n'abasirikare babo. Ntabwo ari kurwana na Tshisekedi aho ngaho, kuko azi yuko abaturage ho bari aho ngaho, niyo ubutegetsi buri Kinshasa ni kure, aho ni mu baturage. Niba koko ari umuntu ukeneye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, atari umuntu ugamije kuzambya abaturage gusa buri munsi, yarakwiriye kuja kubivugira Kinshasa. Yaburetse gato, wari uvuze yuko ngo hari abaturage bafashwe ku ngufu, hari n'abishwe. Nukuri. Aho ni hehe bishwe n'abandi? Abagore bafashwe ku ngufu aho mu karere ko bavuga ko M23 irimo, hari abagore benshi bamaze gufuka ku ngufu, hari abaturage benshi bishwe. Kuko ariya ni iwanyu, watubwira neza hariho? Aho mu Kinyamahura, mu Gisiza hafi na Cyanzu, mu Bakegete, muri lokalite ya Gikoro, abagore benshi bamaze gufatwa ku ngufu. Abasigaye bake barakubiswe, abandi barishwe. N'ubu ngubu biracakorwa. None wenga gukingakeneye ngo habe ubuyobozi bwiza. None ubuyobozi bwiza kugira ngo buboneke bisaba ko yica abaturage bajomba bari ku birometero birenze 2,000 na Kinshasa. Uyo mikorere ngiyo ntabwo igaragaza yuko ibyo ari kuvuga ari ukuri. No kuvuga yuko bafite izindi nshingano tudahuye n'ibyo bari kuvuga. Reka tumuhe ijambo. Colonel John, urabyumva? Ndishimye ko
yumva ikibazo turacyumva kimwe. Ibyo avuga rero kutamenya amakuru y'akarere nabyo ni ikibazo. Abaturage bicwa ni bande bishwe, abafashwe ni bande, hehe ninde wabafashe. Muzaze muri radiyo mpuzamahanga BBC muzashake n'abo observateur bandi mushaka bigenga, n'abo badepite muvuga ko nabo ni bene wacu, muzamanukane nabo, baze Kinyamahura, baze Cyanzu, baze Runyoni, mukore enquête. Ndaguhamiriza ko muri aka karere turimo n'ibyo abaturage barahunze kuko intambara si nziza, natwe tunayishyigikiye. Nuko leta yitwempoza ariko intambara si nziza kuko izi iwacu. Abaturage barahunze, ni ikibazo nibyo. Abahunze se mbere tutaraza. Ariko reka ngaruke kuri iki kibazo bavuze cyo kwica. Muri aka karere hapfuye umuturage umwe witwa Nibanyendera Munyansanga Dieudonné Budona, avuka aho bita Nyarubara Rugamba, afite imyaka 53. Uyu muturage yishyuwe ku tariki 8 na FRDC zimuziza ngo ntiyerekanye aho M23 yihisha avuye mu murima. Ngika y'umuturage imwe yabaye, kandi wahamagaye imiryango mpuzamahanga kuza gukora enquête ku rupfu rw'uyu mugabo. Uwo niyo muturage wapfuye. Kuvuga ngo ngo abo bafata ku ngufu, iyi kesi ntayo nzi, nta niyo nari numva. Ubwo muzazane babidocumente aya mabi yose nawe uyashigikira. Aho bizasanga byarabaye bizahano, ariko nta byabaye. Nje ntabwo ngendera kubihuha, ndagendera kuri fact ibiriho kuri ground. Honorable Emmanuel, ngira ngo urabyumvise? Ntabwo ntangaye kuko kuva M23 na basekuru na basekuruza mu byo bakoze byose nta na kimwe bigeze bemera. Avuze ko Budoni yishwe na FARDC, ariko dufite aho ngaho ni mu rugo tuba dukurikira umunota ku wundi. Tuzi ko yishwe na M23, siwe gusa, hishwe umugore Muceya Matsatsi, hishwe umuhungu wa Kamondo Cengerero, hishwe benshi barenga 10. Abagore bafashe ku ngufu, amazina turayafite, nuko tutabivuga kuri radio. Icyo nenda kuvuga cya mbere no gushima Imana kuko igumirije kuturinda no kurinda abaturage bacu nubwo bari mu kangaratete. Muzi ko intambara turi mu ngubu M23 ntabwo ari intambara ya mbere mwako karere. Abo basirikare mubona aho ngaho ba Makenga n'abandi n'abantu, ubuzima bwabo bwose ni intambara. Abaturage bose bahunze kuvana muri 96 kugeza ubu ngubu nibo batumye bahunga. Abishwe ni benshi, raporo mapingi hari igice kimwe cy'abishwe, abandi bishwe ni benshi cyane, kandi nabo ngabo babishe ariko bafite irindi zina. none buno bahinduye izina babaye M23. Abaturage benshi, imijyi myinshi yarabomotse. Ugiye muri Rucuru, Bwisha na Bwito na Masisi, insisiro nyinshi zibomowe n'abo bantu, ariko nta n'igihe na kimwe aba bantu bakoze amahano bigeze baja imbere y'ubutabera. Niyo mpamvu mushigikiye aho yavuze ngo nta butegetsi buhari buhana. Ubutegetsi buhari ahubwo nabwo funga w'ibyihene uwatutse fulani, abo nibo bafunzwe. Naho abamaze abantu bari gusaba ngo baganire n'abaperezida, aho muhaye ukuri kuko yavuze ko nta butegetsi buhari, nta butabera buhari. Bari kuvuga ngo bashakanye impunzi zihunguke, ariko ntabwo wabushakanye impunzi zihunguke noneho ngo abandi bose bari basigaye nabo ubahunze. None se ubundi abo bari kwica abazahunguka bo nibazaza, bo bazaza babana n'abandi bari aho ngaho biciwe, bazabana bate? Bagumirije gushyiraho umwuka mubi wo guteranya abaturage, kandi ari ku nyungu zabo gusa. Ibyo bintu tugumirije kubyamagana kuko bigumirije akarere kacu kugashyira mu shusho ribi. Urebye ubu ngubu mu karere kacu harimo inzego ibiri z'abantu. Harimo inzirakarengane, arizo nyinshi cyane, ni bariya abagore bari gufatwa ku ngufu, abagabo babo, abahunze kubera izo ntambara, abatswe imirima ni benshi. Abaturage bari mu nkambi no mu gihugu, ugiye Masisi ukaja Rucuru, abantu buzuye mu nkambi, n'abandi bagiye hanze, n'abandi bari za Ituri. Iyo bamaze gufata bashiraho abategetsi babo, abayoboye by'ubutaka, abayoboye igisirikare, abayoboye ibiki, noneho abaturage bakanyagwa byose. Abo bose ni inzirakarengane. Hariho n'inkora amaraso zahawe intebe. Ubwo ni izo ntebe bari gushaka,
barazihawe kuvana muri AFDL, bazihawe kugera muri RCD, muri CNDP, none dore n'ubu muri M23 ngo byose bafate, none inzirakarengane ziyoborwa n'abaki n'inkora amaraso. Ubwo izo nkora amaraso uri muravuga ni ba John, ni ba Colonel John? Ntariwe wano umuzukuruza, hariho AFDL yazanye bamwe aziko yari kuvuga ngo FDLR ngo nico kibazo, ariko bazi yuko James Kabarebe yigeze kuba ministre wa defense w'u Rwanda, yigeze kuba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, ariko yigeze kuba na mukuru w'ingabo za Kongo muri AFDL. Bamaze kuba opera u Rwanda rumaze kuzana abasirikare hano kenshi, ariko babyumvikanye na leta ya Kongo, babyumvikanye ngo baje gushaka FDLR. Sinzi rero ikindi baba bashaka ngo ni ikihe, kuko byose byarakozwe. Okay, reka twumve icyo bashaka, kuko hari ibyo uvuze bikomeye ari ngombwa ko Colonel John abisubiza. Colonel John, bitari byajya kure ibi bintu arimo arabarega, mwebwe murasaba yuko impunzi zihunguka, ariko murimo murahungisha izindi, arabashyira mu ngiro ebyiri. Izo muhungisha nizahunze arazita inzirakarengane, ariko mwebwe arabita inkora amaraso. Urabivuga wiki? Biratangaje, nta marangamutima nshiramo, ni ibintu biriho bizwi, imitekerereze imeze nk'iyo mu kinyejana cyahise twayivaho kugira ngo twubake iki gihugu. Interahamwe si ikibazo, nyatura si ikibazo, mayimayi gido ibyo byose si ikibazo. Ndagira ngo muzasome raporo yanditswe na Ligue de Sacrifice Volontaire pour les droits humains et l'environnement, n'abanyu nabo nibo bayanditse. Impunzi zirahari kuva 1994 1996, impunzi zirahari mu gihugu cyacu, zahungiye hanze, izagiye zihungira mu gihugu. Reka njye kubaza wenda gato, M23 imaze imyaka 10 iri hanze, impunzi zarahungutse se muri imyaka 10? Umutekano cyo waragarutse muri iyo myaka 10 M23 imaze hanze? None bikaba ije kuzana umutekano muke, kuko umutekano wari warabonetse, amajambere araboneka, impunzi zirahunguka, none M23 ije kuzana umutekano muke. Takeka tureke kugira amnezi mu bibazo bihari. Iyo utazi ikibazo gihari, iyo utazi indwara urwaye, uvurwa nabi. Ntabwo tuzavuga umuti ukwiriye mu gihe tutareba ku ndwara. Dureke guhunga, duke mu nzangano zacu bwite. Niba wanga abaturage bamwe cyangwa hari abo ufitanye nabo ikibazo, icyo ni cyawe personnel, ariko ibibazo by'igihugu tureke kubivanga n'amarangamutima n'ikibazo cy'umuntu. Iki kiri ku rwego rw'igihugu. Igihugu gifite ikibazo cy'impunzi, nibyo. Dufite ikibazo cy'imitwe y'inyeshyamba iva mu bihugu bindi kuza guhungabanya umutekano wacu, interahamwe zikaba ziyoboye, ko mutazivuga. Dufite ikibazo cy'ubutegetsi bubi bwica abaturage, ubutegetsi budatanga ubutabera, ubutegetsi bwa ruswa twazumwe kuva kuri Mobutu. Ibyo bibazo bihari bitabonewe umuti, ibindi tubona ni ce sont des conséquences, n'ingaruka. Naho inzangano zacu bwite, nanga runaka, nanga abangaba, ababazanye na FDL, ababazanye na RCD, oya, ibyo byarabaye nyine, niyo mateka dufite. Abaye amateka mabi cyangwa meza, niyo mateka ari mu gihugu cyacu. Uyu munsi ibibazo byacu biteye bite? Tujye kucyaginde. None si yuguye uraryama ukajya utabaza gusa ngo naraguye, urabyuka ugahaguruka ugatera intambwe ukajya imbere. Ndashingiye ku moko, abaturage bo mu gice turimo cya est ya Kongo barababaye, bakeneye amahoro, bakeneye umutekano, bakeneye amajyambere. Tudashingiye ku moko, abapolitike bacu barabikoresha gusa kugira ngo mwitoze. Ubwo muri kubivuga gute kuko muzi ko mugiye kongera kwitoza? Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Bwana Bertin, tubwire wowe ibingibi urabivugaho iki? Yaba ibyo Colonel John yavuze, yaba ibyo Honorable Emmanuel yavuze. Ngewe rero nka Bertin mfite uko mbona ibintu, mfite uko approche yanjye iri tofauti wenda nabo babiri. Tofauti ni uvuga bitandukanye? Nge uko mbyumva, uko Honorable Muhozi agerageza gusobanura ikibazo,
urumva ko afite uburakari kandi ubwo burakari ndumva aho buturutse. Muhozi ni umuntu watowe hariya za Rucuru kandi avuka muri groupement ya Jomba. Ubona rero abaturage bamutoye bahunze, kuri we seneke normal arakare, wenda abe afite n'umujinya mwinshi cyane. Ibibazo bya M23 mu bantu bakurikirana cyane, nanjye nshobora kuba nanjye mbizi, kuko n'abana twareranywe, n'abana twabanye, n'abana bo tuzi. Ni ukuvuga ko ibibazo bafite ari byo bibazo natwe dufite, turabizi. Ariko ikibazo dufite twe ni uko umucyo wo gukemura ibyo bibazo uko babibona atari ko twe tubibona. Ngwiriye mu nzu hadapfunda umutwe, ariko urabona nk'ubu izi ntambara zavutse kabisa izi ntambara zigomba guhagarara, kuko urabona abaturage bari guhunga. None murazi mu karere ka Grand Lac ni akarere kari komplike, ni akarere karimo amoko, wenda reka mbivuge uko muri Kongo tubivuga. Muri Grand Lac usanga abahutu n'abatutsi mu Rwanda, muri Kongo, mu Buganda, muri za Tanzania. Buryo noneho yavutse akabazo, usanga rimwe na rimwe ikibazo aho kugira ngo kibe cya leta, nabo bahanganye nabo kiraza kikagira ingaruka mbi mu mibanire y'abaturage. Ndakeka ariyo mpamvu wumvise honorable Muhozi asa nka kugira ngo basogokuruza. Ariko se kirahagarara gute iki kibazo? Izi ntambara irahagarara gute icyayiteye kitarabonerwa umuti? Oya, reka ngiye ngusobanurire ikibazo icyateye intambara zatangiye kera. Ubuyobozi bubi, hari ikintu cyitwa cyo navuga muri absence y'autorité. Hari igihe mu buti bayobora neza, ariko nyuma yaho biramucikana. Ubwo abayobozi barabura, buri mwikorera icyo ashaka, amaserivisi specialisé aba fake, ku buryo noneho ariho haje guturukamo n'ibibazo bya exclusion, ndetse bituma na bamwe mu baturage baryana, haba ibibazo hagati y'abavuga ikinyarwanda n'andi moko muri Masisi na za Walikale no muri za Rucuru. Ibyo simbitindaho cyane. Ikibazo gihari kandi tugomba gushakira umuti ni ukumenya ese impamvu intambara ihari ni iyihe, origine ni iyihe. Ubwo se icyo kibazo gituma abasore bafata imbunda twagikemura gute? Izo ntambara zararwanywe n'igihe cy'RCD zarabaye, ariko tujya mu mishyikirano birarangira, haza kuvuka ikibazo cya CNDP nayo iza kurangira mu mishyikirano, haza kuvuka M23 nayo haza kuba indi mishyikirano yaje kuvamo za akoro hagati ya guverinoma na M23. Nge ndatekereza kabisa tudaciye uruhande, M23 ibibazo ivuga bijana na mauvaise gouvernance byo ntabwo biri mu karere ka Est gusa. Mauvaise gouvernance iri muri Kongo hose, n'abayobozi bazi yuko hari ikibazo cya mauvaise gouvernance, corruption, état de droit ntahari, n'igihugu kigendera ku mategeko. Ku buryo abantu bavuze ngo bose bahaguruke barwanye leta kubera mauvaise gouvernance, ubwo Kongo yose yabakajagari. Kutayoborwa neza. Rero ikintu kigomba gukorwa cya mbere ni uko abantu bagomba kwifata kwanza. Nka M23 igomba kumenya yuko ifite abavandimwe muri Kongo, kagira abavandimwe abandi bari mu nkambi mu Rwanda n'abandi mu Buganda. Ariko se noneho intambara bari kurwana, abavandimwe babo, bakuru babo, babyara babo barayibona gute? Kuko buriya kujya mu ntambara n'abantu batavuga rumwe aba ari ikibazo. Ahubwo se twewe tubamariye iki kugira ikibazo cyabo gisobanuke? Ese bigeze bavugana na bene wabo bari muri leta bababwira impamvu ki bagiye gutangira intambara? Telefoni zirahari, abantu baravugana, ariko duherutse kumva ko bageze Kinshasa bataha batanasezeye bene wabo bari muri guverinoma, bari muri assemblée, ku buryo buriya iyo bahagurutse bagafata imbunda bakarwana na leta kandi bakarwanira mu karere karimo abaturage babo, ababyeyi babo, babyara babo, icyo gihe rero uwo ari we wese ushaka kugira ngo intambara ikuze ara exploiter negativement. Ngiye nkumva ko mu byaryo byose ikintu kigomba gukorwa cya mbere nuko abantu bashobora kuariva kuri cessez-le-feu, guhagarika intambara. Ariko mu guhagarika intambara ibyo M23 wakoze, ndakeka guverinoma nayo yagombye kubikora. Ariko problema hiri nuko niba uvuze ngo udecrece cessez-le-feu, ushyizeho guhagarika guverinoma, kuri guverinoma azavuga ngo bariya basabye ko noneho M23 igira akarere igerageza no kwinyagamburiramo. Ubwo rero abantu babyumva tafauti. Ariko kuri nje ntekereza yuko nta mpamvu yo kugira ngo intambara ikomeze abaturage bari guhunga. Twe dukeneye ko abaturage bataha.
ariko buretse nk'aho ngaho se wowe urabona babigenza gute kuko uravuga ngo abantu babyumva mu buryo butandukanye urumva niba M23 yivuze ngo twe duhagaritse imirwano leta ya Kongo yo yabikora gute nayo yakagombye kwihagarika kuko n'abaturage bayo bari guhunga kandi ubu muri iyi minsi tuzi ko umutware mukuru dufite na perezida wacu tuzi yuko ikintu cya mbere ashira imbere ni diplomasi twe turatekereza yuko une solution cyangwa se igisubizo kiri diplomatique kiruta réponse iri armée iri militaire icyo gisubizo se si cyo barimo baragerageza akubutse inarwe muri Kenya ngira ngo yabiganiriyeho na mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta akaba ariyo mpamvu yahamagaje muri iki cyumweru inama y'abakuru b'ibihugu bya hano muri kano karere u Rwanda u Burundi na Uganda kugira ngo bige kuri kino kibazo nyine cy'iyi ntambara ya M23 nibyo niyo mpamvu twe dushigikiye yuko ikibazo cya M23 cyarangira diplomatiquement kubera iki kuko tuzi yuko intambara irasenya ntiyubaka kandi ikindi gihari nuko aho barwanira ni mu baturage bacu rero nta muntu wakwemera kugira ngo abe yabona abaturage be bahunga n'abahunze twabuze uko tubacyura n'abariya bari mu Rwanda nabo twagiye no kubasura nge nigeze kujya kubasura 3 ariko twashaka kubasura kubera ibibazo by'intambara ubwo tukabihagarika bikanahagarara ubwo twe turumva nta nibyo twasabye n'ubu tuvuye mu nama twongeye kubivugaho iriya ntambara ya M23 twifuza yuko yarangira diplomatiquement ubwo muvuye mu nama nk'abande n'abashinga amateka twe nk'abadepite tuvuye kuvugana na perezida wa assemblée twe twamuha ibitekerezo byacu umukuru w'inteko nyabuneka mugerageze kureba ni gute kiriya kibazo cyakemuka mu voie pacifique kuko gukoresha imbunda ntabwo ubuzi niba intambara yarangira iratangira gute irarangira gute twumva yuko mwagiye nk'abashinga amateka bo muri kariya karere ka Kivu y'Amajyaruguru cyangwa oya hano ubwo urumva buri muntu aba afite ukuntu uko akora hari ababyumva gutyo ko bigomba kurangira diplomatiquement hari abandi bashyigikiye ko intambara yakomeza ariko ngiye nk'umunyamateka kandi nkaba nzi kariya karere ngiye numva yuko tugomba guprivilegia voie diplomatique ubwo diplomasi niyo igomba kuja imbere ariko sasa ikibazo cyari ni iki ese ubu iriya ntambara ko numvise Colonel John avuga ngo FRDC itegura kubatera nabo nibatera bazatera ese kweri Colonel John ko uri umwana uvuka muri kara karere bari abaturage bari hariya urabazi nta babyeyi bawe n'ababyara bawe ndabizi namwe mukeneye gusubira ahantu hazima ntabwo muri ingagi ngo mugume mu birunga ariko kabisa nanjye icyo nabasaba ni ukugira ngo mugerageze kudohora nyiri umupfu n'ufata hanuka buriya aba barwana namwe ntabwo buriya bashobora kugira imbabazi nk'izo mwagirira abaturage njye nagira ngo namwe mugerageze kureba kure kuko urumva amazi arashuha ariko ntibagirwe bambeho babadohore gute mu byo bari gusaba leta yabakorera barebe ni ibihe bashobora kudohora bashobora kuvuga ngo iki turi gusaba gisa nkaho leta iri kucyanga reka tureko noneho twakireka kuko hari bimwe ariko bari gupoza amakondisiyo menshi turi kubyumva turabikurikirana cyane baravuga integration gushyirwa mu gisirikare gushyirwa mu gisirikare ntitwanabyanga ariko ikibazo aho kiri ni uko ku niveau ya Assemblée nationale batoye itegeko ribuza kuintegrate na les groupes armés ubwo rero icyo nacyo ni ikindi kibazo kandi opinion nationale iraha n'abadepite uko baraha ni abantu batari tayari kwemera biriya bintu ndetse sinzi n'ahantu umutware wa Kongo ni sinzi hano ya iriya jambo yaricisha buno urumva ako ngiye mbivuze kuko nzi ko ndi kubwira barumuna banje bene wacu ikibazo cya integration kiri compliqué ibindi biroroshe mu ubuzima ntabwo ari gisirikare gusa ariko tugomba kureba ni gute twashaka igisubizo hamwe BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8 Colonel John akubajije ibibazo bibiri icya mbere ngo mwavuye Kinshasa mutabwiye na bene wanyu bari hariya muri leta ni mukuru wanjye honorable Bertenda ndishimye cyane ko duhuje imyumvire ku kibazo kiri iwacu buriya freedom is coming tomorrow amahoro agiye kuboneka iwacu ubwo twatangiye kubitekerezaho kimwe buriya amahoro araje Imana ishimwe akababaro afite nako mfite ubwo tubihuriraho amahoro yaragaruka reka mvuge kuri icyo kibazo cy'Kinshasa